Ngemvelele ibuhlungu kakhulu because ngiye kwaMhlanga inethemba lokuthi umntwana uzosizakala. Umndeni olimele kolo uthi angeze waqola ukufikela lapha esibhedlela sakwa-Mhlanga sivuma khona ukuthi sinomlando begodu kufumaneke nobulungiswa. Unina lomntwana usibongile Mahlangu weminyaka eLitjhumi ubudala uthi ufike esibhedlela sakwa-Mhlanga nge-iri lokuthoma ngamasa ngomvulo ayokufuna isizo ngombana umntwana wakhe bekaphefumula kabuhlungu. Ekufikeni kwakhe abonesi bamhlolile umntwana ukuthi utshisa kangangani, bahlola nokhunye okuhlolwako umuntu nakangena esibhedlela. Kodwa nabathi nabaphendula unina lomntwana bathi umntwana akanamraro akahlala emabhankeni alinde udorhodere. uMahlangu uthi uhlezi emabhankeni apho bekwabethi iri lesine ekuseni angafumani isizo nanyana umntwana wakhe bekalila kabuhlungu abonesi akhe ngebayingene yakhe balala. Elinye labonesi lathi umntwana loyo kufanele abhalelwe ukuphefumula ngombana umnikela ibele nokudla ngesikhathi esisodwa. Isikhathi sokusihamba umntwana lo uyakhala futhi ngimtshela nesi ukuthi phela umntwana uphefumula kabuhlungu manje and sekuwese udlule ecaleni. Wathi kimi what do I expect njengoba ngimixfeed yabo 22 minutes past 4 ngasend message ngathi mina ngcono ngizongilanda phela amanesi lawa alele emntwana yakhala. Ngemva kokuthi uMahlangu angafumana isizo usuke esibhedlela sakwa-Mhlanga ngomvulo ekuseni watshengisa umntwana kwadorhodere oqinisekisileko ukuthi ikhona into embhalelisa ukuphefumula kodwa nabonesi bathe akunamraro. Akhange ahlale isikhathi esingangani ekhaya bona babuye kwadorhodere umntwana wabhubha. Idoctor nayo confirmile ukuthi khona into emela emphimbeni. Immediately mase bathola ispray sasebenzisa waqala wakhipha into engathi igwebu or isikhwehlela kanje. Lasifika endlini kuthi sathi ekungcono alane ngoba sabambela embedeni bamncane ukuthi alane njengoba bekudala sihamba naye sekakhathele. Okay walala umntana alokadlala ngezandla zakhe egcinile walala. Wathi ngabe wapast 3 ngithi ngcono ngimphendule iside ngoba bekasalela isikhathi vele ngeside 1 ila ngabona khona ukuthi umntwana ushonile. Bengisacela ukuthi i-health department eseMpumalanga ithathe ama-action kuze babone ukuthi bangizwisa ubuhlungu kangakanani. Umnyango wezempilo eMpumalanga uqinisekisile ukuthi uzwile ngendaba le uthi sele ubawe isibhedlela sakwa-Mhlanga uthi siwuhlathulele bona kuhle kwenzakaleni begodu uveze namanesi asebenze emhlokho. Uthi ngemva kwalokho uyokuthatha amagadango afaneleko. Siltiko siyesabikelwa ngalesigameko lesendike lapha kwaMhlanga lapho kubikwa kwenenkinga ngendzaba yomntwana. Sesicela isibhedlela ukuthi sisinikede umbiko logcwele ukuthi ngabe mhlambe kwendekeni sithatha mase sithwele umbiko bese siyabukisisa bese siyabuka ukuthi ngiphi inyathelo kufanele sithathe ukuze ukuthi sidile nale matter lesibukene nayo. Umntwana ubekwe izolo kanti umndeni wakwa-Mahlangu usalila ngokuthi nangathana umntwana lo ufumene itjhejo kusesesikhathi bekazokusinda. UPhindile Msiza weindaba ze SABC eAuckland Park eJohannesburg.